Bizde sonra siz cihazı protez verirseniz o ürünü almayı sama Iya. давление испытывает. Да. В организме, Терапевтке да, барады, да. кардиологқа барады. Evet. Onun Сергей, yüzmeye kırılsatır. Это кнопкой, да, или как это? 12 fonksiyon var. 12 fonksiyonun Gel, gel. dördünü programına koysanız var mısınız? 12 fonksiyonun dördünü tandaymiz. 4 fonksiyon koşamız. Ondan keyin kurulmuş. Ne перекрывание есть? Брюк, да? Да, hazır Sevgimize. Как у вас все? Ну, отлично. Сколько уже времени вы одеваете бионикруппы? Третий день? Третий день? Да. Привыкаете? Да, потихоньку. Ну, чем-то отличается от того, что у вас было раньше? А у меня простой был такой, модульный. Ага. Ну, то есть Он- с гипсом. Одна функция была открыть, закрыть, рычагом получается. Ага. Все. Ага. А здесь 14 функций. 14. Ага. Ну, Вот. Начинаешь нервничать, и она не перестает. он на импульсе. Он на импульсе. Да. Датчик. Muskullardan. Фактически мозгом, да, управляется? Да, А сюда вот как можете это, да, получить, подать, да? Biledir. Bilmez kullanma. А, Sol kolunu baksa kullanmadı. Vakit мгм. Kolun parmak sapsaklarında sensör var. Kol atıyor. Fonksiyon tahminleri şey düşüyor. Biraz verirse. Aylandır. İşe aylandır. Aha. Открой. Сейчас тут назад стрибот. Сейчас поменяй. Сенсор var. Например. И насколько хватает? Гарантия var. Это же гарантия, но может быть и больше, да? Да, больше, Как 3 yıl, 5 yıl. Эксплуатация, да? как? O 10 yılda kullansa var. А, если аккуратно, он же. 10 yılda kullansa. А, вот. Молодец, молодец. А, молодец, ну-ка. О, отлично. Нам көріңіз енді ақырында басып көріңіз, алып көріңіз да тоже. Осы сапса механически работает. Осыныңки электроника работает. Механик. А, чуть-чуть механиками. Ага, вот уже хватает. Ага, вот Алыңыз она. бүйрек А, қана. Терминатордікі сияқты. Нельзя было вот такого цвета сделать? Мне больше такой понравился. А, вам наоборот, да, как перчатки, да? Көбісі наоборот осылай. А, Телесный, он более маркетинг. а, Kolay, bizge kelген kişilerde sonu aytamiz. Sen, Психологический. ya sende bu bir Kompleks yamanlık olmalı. emes bu. Sen onu sondan öğe alma. Sonra öğretmemiz gerek. Bu tek kana bizim cumhurumuz emes. Bu bir adam misal sabah varsa hiç kim ona karayıp koluna karamamak gerek. Dip çok, fikir almaydı. Sol ay biz sonlardan bir ver okulda birimiz. Өзі шығарады, да? Ya maması kötülüğü. Ауыр есіктен қоясың ба? Ağır emes. Orada motor var. Sol. Адамдар сұрап жатыр, сұрағандары жасаймыз. Бірақ басқа вариант. Жаңа варианттар көрсетеміз, ескі зат болсын істейміз. Жоқ, именно осы керек деп айтып сосын істейміз. Мемлекет тарапынан бөлініп жатқан мысалы ақшаға осы коленный модуль қойылады протезге. Мемлекет енді барлық адамдар қамтамасыз етіп жатыр ғой. Бірақ қазір Қазақстан халқы фондынан шығарған программасы бойынша біз бұл коленный модульді ол пациенттерге қолданбаймыз. Өйткені ол жерде инновациялық протездер. Инновациялық протездер бар ғой, ол инновациялық. Орынның центріні правильный жерден өткізсек. Өткізген кезде
protezin ağırlığını sezmeydi. İkincisi giza жасаған кезде соның системасы. Пассив bakımını, aktif bakımını, например, aktif bakımda вообще protezin salmanı sezmeydi. Ondan keyin осы model dayım болады. Осы 25'ten gizli жасаймыз первый. Ondan keyin ağırlık жерlerini шешеміз. Сосын еще раз gizli жасаймыз. Осылай кигіземіз. Sol. Bunun içinde, şu perdenin içinde kimyasal var. Сосын перемелкемізге дайын болады. Қалай? Бізге пациент сол пациенттің размерін алып индивидуально жаңағы шығарған әлеумет Юков KZ социальный порталы бар да. Оған 7 компания дайын аяқ киімді сатып алып, портал арқылы пациент Ortaca 2000 жарым, 3000 жарым сабан шығармыз. Бірақ бойы қатты өзгерді. Жұмсақ несі саламыз.